Halo guys, good morning everyone. Nah, sekarang kami lagi menuju air terjun Sarosa Mombun. Mah jalannya kering. Beginilah kami lewati hutan belukar. Gak ada jalan. Beginilah kami kepada alam ya. Guys, kami menemukan durian hutan, guys. Kurangnya. Kami istirahat sebentar di Palu Bonda PDAM. Halo guys, nah beginilah perjalanan kami dari rumah ke menuju Sarosanya air terjunnya. Gue melewati perairan yang cukup panjang, terus hutan beluntar yang sangat ekstrim sekali tentunya. Nah, ayo, let's go. Seperti apa sekarang kami di sini? Let's go, ayo. Wow, gue berjalan guys. Nah, itu teman-teman aku guys. Gila guys. Aku melewati hutan, terus melewati air yang sangat panjang. Siang semuanya, akhirnya kami telah sampai di air terjun yang kami tunggu-tunggu selama ini. Nah, seperti apa sih keseruan kami di sini? Ayo, ikuti aku saja. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. I might be out of my mind. I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right. Kami lewati dari sini tentunya guys. Nah, tapi saya nggak kecewa karena nyampe di sini hati saya terobati terasa indah